Ma jistax ikollok Unjoni Ewropea sħiħa mingħajr drittijiet fundamentali f'posthom, għax l-Unjoni Ewropea mhijiex biss blokk ekonomiku iżda garanzija ta' għajxin aħjar fost l-oħrajn billi kulħadd ikollu l-libertà li jesprimi ruħu. Hekk qalet il-Viċi President tal-Parlament Ewropew u kap tad-delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew, Roberta Metsola, meta kienet qed tindirizza webinar dwar il-ħtieġa li jsaħħaħ iċ-Charter tal-Unjoni Ewropea dwar id-drittijiet fundamentali. Our fundamental rights are just that. They are fundamental, and without them there can be no union, no great European project. They are what underpins everything. And it's not about one right above another. We need to protect them all. Il-webinar kien organizzat minn rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta u di Malta Independent. Fil-fatt il-parteċipanti kollha nataw merħba mill-kap tal-uffiċċju Elena Grek li fakret kif minkejja li charter ilu fis-seħħ għal 20 sena ilu 12 sena jiġi nfurzat. Roberta Metsola minnaħa tagħha fakret kif riċentament il-Eurobarometer wera li s-saltna ta' dritt u d-demokrazija huma l-akbar drittijiet tal-Unjoni Ewropea. Barra minn hekk enfasizzat li kulħadd għandu jkollu dritt li jgħid u jikteb li jrid anke meta ma naqblux. Roberta Metsola appellat lill-Unjoni Ewropea biex tkompli tiġġieled il-kawżi slap li għandhom biss l-intenzjoni li jsiktu lill-individwi u organizzazzjonijiet, partikolarment ġurnalisti, dwar kwistjonijiet ta' interess pubbliku. Qalet li sfortunatament l-Unjoni Ewropea mhix tipproteġi biżżejjed lill-ġurnalisti u lill-medja, tant li jenna naraw ġurnalisti fil-mira ta' persuni qarrija u li għandhom f'moħħhom biss li jbeżżawhom. Għalhekk għandna naraw li l-Unjoni Ewropea tkun soda f'ħidmieta għal kull min ħares lejn Ewropa libera. Minnaħa tagħha l-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Vera Jourova qalet li Daphne Caruana Galizia kienet l-ispirazzjoni biex il-liġi kontra l-kawżi slap tidħol f'pajjiżna, partikolarment l-assassinju xokkanti tagħha u kif il-qraba tagħha kellhom jiffaċċjaw is-47 każ pendenti li kellha fil-qorti biex jippruvaw isiktuha. So-called SLAP, which are often used to silence journalists and civil society. Needless to say that in Malta, the inspiration for this initiative was the case of Daphne Caruana Galizia. Her family was facing 47 of such lawsuits after her assassination, and it's shocking, and it's something which requires solution at the European level. Qalet li l-Kummissjoni qed tiddedika aktar minn €1.5 biljun biex tappoġġja dan iċ-charter li spjegat kif jiġbor flimkien id-drittijiet fundamentali li fuqhom imibnija l-Unjoni Ewropea. Qalet li din l-għajnuna il-akbar waħda li l-Unjoni Ewropea għattat bris id-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini Ewropej. Minnaħa l-oħra Vera Jourova qalet li anke s-soċjetà ċivili strumentali biex dan iċ-charter ikun aktar effettiv għall-Unjoni u l-Istati membri ħalli s-saltna ta' dritt tibqa' tirrenja. Tenniet li dan jista' jsir realtà jekk naħdmu id fit u kulħadd toħossu sħab fil-proġett.